Kajing ut jing nam ki nong sora baka ki jong ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA kala khata bahaya ka kamai ka ji ha ka te ka than kham tam ya ki try jong ki yeng basa menta ka don pat ka jing penshai ka AKMTTA dangshan kala penlong ya ka jing ki namar ka jing bam sngap ka sarkar jala ya ka jing dawa jong ki ka bla yat menta la ars nam AA Dang hakini ki khendet sngi baladam naklyang ki noilam ka Tour Operators Association of Meghalaya TOAM kala penlong ru ka jingalang hamau kodok banyamit jingmot halor kini ka mat hakaban nakane ka jingalang lala banyo sngo ya ka jingbitar jong ki bapanyat yeng basar namar ka jingle ka AKMTTA Nak jing sko khia halor kani ki kattu kat ningut ki nongsong snong ka sora ki badai ru ki try bat nong panya jong ki yeng basa ki badan ha ketika than bat ki blaya dan lang ru ha katu ko sngi jong ka jelang ki la mi shakhmat ban ai ka jing penshai halor kani kini ki nongsong snong ki kenthop yo ba John W Thaba uba Batista Kongpai ka Kongpai yo len nong rum uba Shan nong rum bat uba Robin Thaba bat menta ngin ngap ya ka ei ka baki don ban penshai jingwan jongi mentak sri komki nong song snong kiran di tiket liat joka suara ngira tangi baru kini juga play kam syakar pertai kidan kebaya bu ki homestay kidan juga peniak je kini ki menibu ki turis cekeleng-keleng ki jaka nama ki package tiba mengasih dak nak lek yang senjungaru ki bebu ki homestay di Kajingon jungi mentrasi kelong pensyai ba hadir melami itu ki cia kentok no naki kapto kaningot nakabede ka jia ki jong ni ga All Meghalaya Khasi Tourist Taxi Association te iskwa pan pam ni ba wa kato ki jia kendu joki tuki be kendu ka terus ni apa mo kodok nginam na man kong bakade ka sur jong barok upat bak jong ka sora lemni kade ka sur jong barok ki nong penya ikam tourism po sora oi imna man len bakadon kata ka jing smo benya badin ba ka mi katu jing khang yaki jingwan ki kali turis ki berada na kuasa mantum sora kadon kata ka jing so benya ki beri ki batrai to kam Tenro ipat kai ka ba ni hadin nang tu lima kitu kejelang ka belong dang syat kalau ara ya kejing bam so tenang atem jongi ru kumju nomor play ba ki babun balang menta ki perkhat ba ki nong sara ki long persya ya ka ya ki try retry muluk ki ba nya jadi kali kan bat kumju ba di khot tu ba association di tourist taxi di nagadan jogi nimton kajing persya yano indur ki prakasi jogi makin lama kamai kaji apa seorang ni kwa bagi kwa bam slo ki prakasi parhara jogi makin wan ken kamai kaji komo ki jule na kapon menswa kayo seorang jogi nong ifi hamki ndai tangi nong seorang ki bateri waktu ki ba bu dukan tu kidan ke bedi lagi sinong ki tahu ki bio dukan tu kata kapeni ba ni long ki priang soba ya borok hoy di kanu tam le kham tam ki prakasi ki ba e kendu ki jime mo lembang ki komiti ki nongnya kali tulis bukti kera mentah ki bun senang kira kendu ki jike bakram nakata ba kim sim yo shu ban kamai nakata ba kai kakam kit ki tulis la ongno la kelalong ba subam jam bendaki draban na puasa dia kini pi nakadan jogi ni snowban ong bakani re kam jong ka suka jalan penbai bang isu tenak diru ba rasa keswi nakadan ku suka jalan engkap baki dekat jaga All Meghalaya Khasi Tourist Taxi Association kinton ke jikendo i priang subha ya kani ka jing khot ya kran bang ida kernan skam diru ba kani ka jikendo kanong ka baseso mami kwa ba kanton no ka nunu ka solution yang direkam. Kenapa ka jingia joki try muluk jogi banyak di turis taksi kanong beteng kumbakalong ado berisi mentah. Di ni naklian jogi konti nafas nong joko sora
ni ai ka kersa ya ni ka stand yo kinaunya taksi bat ni dah kan tujuh dulu ya soka kan tahu ni la kelinti nak beta ban baik ya kita di sini ya bagi naunya terus taksi jumi dia kendu mengitip hi ka jingstang jong ni jini hi ka ding nadu gi poin suah akaba ki driver turis taksi jumi ki khasi jumi ki balik ban kit ki nolik nawan na po airport na po Guwahati kim jio atang jaka begini yang ru lagi yang ru kamu kila sapan asap hapsil pan ki polis sa basa tikini bukli kara talong ki sulai ban ante mi otoris kan no bajing kata al khara ki tenado gi por kam simton satya kanu ka jing thawla thon ti jong sukar megalia mendekrek ni sukar asam da kanu lenti ban baik ikni teka poi hadu kan khap bum taru akaba ki turis taksi lembah kedika EMK TDA ki la mi sakmat ban bersau sukar ya ke kecil ya bagi kendo kuma pitep hi longi berkhayang ni ban guna sora ini ba majority kali ki buat ban bu turis ban ke turis apa sora hi kidiki kali ne puasa di lara kalau kan diru kamu ki has juni shun kilai ki trai trando juni shun kilai tini ni so ba lo kuno ka soka karon kam ban perhap lam ni ka jingi ka baki ki beri juni dia kendo kumba siapa itu juga por aku tu meeting ke bagi orang action apa mau kerja agak berlakat di kartu kan di taki beri di bawah baki di dalam di hari tu kejalan aku tidak ada nanti juni berdana ni aku tidak ada nanti kejalan mau dan ya kayak voice tadi kata kecil penpang aku jadi ni ya kata misalnya flash ke media lain misalnya peni cakap percaya kini kita penpang ki orang bani ni orang kejalan bani malah nunggu ke jalan kan siapa yang kan juga rai pak ngin air kesan ya kak jeki juga yang kita diri tinggal kumpa kalau kita di ekam siapa maka bumi siapa kalau maka mi katakan jingong ba lapai katakan apa ya bersiap deh ya kini ki nonya kali nang ta don belajimut ban pile dakapia don belom ba ngin late dakapia ban late PL ko ikut persiap engit ya kali kam te vi community ngam long nakalan jungi ngam ko keman lo kumno habaka kali kam karena nak de kai ka sabasia te ko al kumno nakalan joki brio makinam te petrol kan haka ding kam me ndekinya persang ida no kalat manwara ya kejing sutu kanang ba iki pois ko ba te kita kiri kiba ni di kau menpau lembah kena cing ikan dua pi cái này bộ ông bà John bà cái bà ngang keren tu sini kam sing media kam ber bana ông aku media ndai cái bà ngang ndai ka tu sing kan ba ninya snap ninya perkhat ba non ra ya cái bà dah tu ka sing keren bala keren sai bang ông ba kala ajing mot ba la kumno ngi de ban khot ya kini ki para jongi Ipadai na katuko association bangin ni keren nomor hangahin nga sutu siya nga keren na tuksi baka jing baraw kadai nomor bangi don ya ka kami kabalengka kata di kesorka ngala keren siya ka tuksi baka sorkar kamla bantet kiti ka sorkar kana pachim ga jingket kli nomor baki ni ki jing klumar baro ki mi de nomor baka sorkar kamshim ya ka jingket kli ngala keren tuksi to ini khot diki ngadale nga keren siya to singbong bangin ni le persya dakading ya lagi jong para ngamtre kitu ki driver naga tu asosian ki dei ki himan ki para ki jongi ki do ki snam ki jongi kiro ki tangan kumba nyir ni tangan ngadon homestay seorang arkli te ngasutu haba kadon kum katu gajing kang ho ngamenjur kadon gajing tut kidon ki bala cancel ro henre kamde nga ngasutu bangan bamja tang mangan ladanga bamja upara jangaw sa jingit kabam lalang bat ngasutu ba ki driver taksi ki dawa ya ke jingdawa ka badan ya nungrim pi ha ka homestay lunga amde tangkat ta ha ki babon ka homestay nga ngai kin pediang ka jing sha baro tu ki break babu homestay ki babon hi ki bongan ra turis ki private taksi na asa
Barka ba kami semua shan shushu ega jimut jonga ngakran ega nero kat kusni. Baki don ki taksi ki badan yo registration number jogis nong tray central government. Ki be posting ha asa. Hendrai ki I self rental car yegi turis. Ngasitali yegi turis. Pitrai ha asam. Ki ong Ti ki jong bahin jong pini ki kali. Nishuwa sengat. Hadu kata. Ki men ki para jongi ki sha jigen. Hari kita beri bank kam, kita beri jelah, kita posting asa. Daga registration ke jongki, daga private car jongki ai bakirman kamai. Pi kalau ke kata, bara kata usnya ala kran syairu, baka tourism hamak halia, kam don hakata kalenti baka nong sustain, dan sustainable. Baka ini sa cibon ke don. Lara, ki para ki jongi ki banyak taksi, kim yo kamai, bat ki tangan. Kan koi ka por le si kin hapan mi pan pelong na jing yakhi ko kham te kare kamram jungi kum gi men chieng hi sang bangin ya belang umre tang kata lada ni kran sabang ki nyot ki nya lada ko waste management ha state baro ko ko government kam pai khmat chhe ka don ka jing le aklet bar ka jingma ka bangan na perkhat kalau mbak nak nyut kila dap hagi jaka pekai jungi haga riga jungi itures ki numanshu bunsin ni leklet bat bunsin ni jukaran ni kan hendrai kata ni ka bang yapan perkat ba mereka kata haga tu singal akran ru haga wede bikai lan ginang lam turis pi don ki agency ki bawan ban lam turis sampai kaliya nengkong ki wai ki khot ki kai ki jung ki khana ki jungi bat ki wan ru lembat ki team leader ki jungi anda kila itu lo ki jaga bro ki kentai no ki kena ki jungi bat kila alami kani plan ke bab penisai bagi kwan ban kini yu khja jungi nila syak kini ke MCCL balik MCCL ke syak penduk kadau ba ki ko ban promote lesi ki private factories tengai i hang niru ka don jing ma ya ka tourism lara upai khasi bayar sotho nya kran chene shuru mata ka chabungi hai Yesus syuting begini tak hotel ki ban sami le si asa orang lagi ki jaga ki bar ki spa tali ki jentia don ki jingkiran ki orang lai spa tali jentia ro balada kini ki hotel ki bahe ka sarkar ka pensiona bar ka ai si ki break ki ban ki try mulo kan poi ko le se kum ka off season lari ki om ki de ki 5 star 7 star 10 star ada mi tourist ki haban penian ka dor ka joki bar ka poi ko por ko bata mangi ki try snom ki badon homestay bare minum lah dia kumpit bagi fasiliti seperti kita. Ban nolak kata iyo jeng kesana ke sarka. Kat mamangi pada bayang hal kajong kerja. Nyem juyo jeng kesana ke sarka. Pi kane kanum nga ban pelong lanu ya keterusan bagalong sustain. Lada pikiran sebab drugs. Ke sarka kala pai ong na kala pai dekat yang kedong. Kaniru kawara jeng ma namar bale hak tourism industry ru nitip bagi neki drugs mafia kin target baik. Kata kali kejing sija. Mendatang kata. Kejing pentot yang kita res mendatang bakhang kali. Kejing jah ke baru komunikasi kejing sak peniak. Uteris umtiang manuan sini abu yui kejing jah ke bukum kita. Pi kesokar kasupwa tangban penyedat penye surut. Ya kita try mesti bat di kini kinongnya kali. Ada kejing duna kejing bakla baru kade nama ini dan dia kesokar ke bamdan jingkit kli. Ke bani surut para mengi. Baik asam kikum. Yo kecing kesan ke berapa? Nagalan juga soka, ada ke soka ke jungi ini ke kanyat mana lagi? Dikalong ke bangi hab ban suatu. Bang ngawan ni omle bang pendran kita rayum mesti, nama kita dia orang mesti. Ngawan ni omle bang kerjaan ni pendran kita nyak taksi, ada ke bang aku kalau. Tu si nyinya kendolang, nyinya pendek, nyinya perkat. Ban kemar kita ni haban kedau kita ni kita bangi dia kedau kedau ke soka. Nampak kedau ke soka. Kapa penyedai, kapa penyusurat. Kini banyak taksi di tangan, ikon tu di tangan. Ban kerang ikon ke ban siam. Nyiru kan ke puara pun kata. Ada ngilai kendu jengi ki homestay ki jungi. Let's say kini kinong nyak taksi haga ke puar iyo ke jing dawa kan ki. Nyak ban khot ki jing harap macam kiro. Nyak ban dia kersian mar kalian. Siang sisam. Kamai ke kaji ka di balong ka jungi, namar ka ri ka di jungi, ka boleh ula ayang ni. Hane ke bolong mentah. Nisha kontrol na bar. Pi gadang ni cekaran itu kasing gidang orang ba Arunachal ka biang ke airport, ka Nagaland ka biang ke airport, dalam ni pun thot mangin ni kin sale chatu. Hoi. Ngasih le Arunachal, ngasih le Nagaland.
Kata-kata di sisa, rebalik ke airport dengan hene kamlo. Lada khatsan spa, arada teligi kali sisngi giwan. Mabiang ba bagi flight kin operate na po umrah airport. Pi kada gani tanga jing pintame jong kasokar. Pagka jing lek namar kasokar kamlong serius ya ke tourism. Rementang i kelas dan pan paikman. Namar baka i baka ni ke industri itu kelas dan pan kiyo. Pagka jing paikman jong sokar ba ma kalong. Baka manra ya kita ke hotel ki bani arab ki beri ke ba om yang kita tradisional. Sa shua bangan pun kuat ngaku aman oi kali ni. Kita try homestay. Kita try kali, kinonya kali ki pai ba. Dosi ini mi lang kawai. Nina ketuya kasokar, nina tunro ya kasokar, baka di bancin ni kajing kli. Balada kama balik kumta kamun toy le sibakan sensyara ka setiap kasongi. Balada kasokar kam simkia. Nyam ta hispor ngasore ang bangari le ngaku ba ini ki perlu ki banyak taksi. Mo gimana le setiap kasongi. Kinyo yang kampai kasongi. Pi isne lada pai ki sigiro agency mo iba pak kami si sute iba dong ba nyen nya mengikit terus na asam. Ingkit mengikit terus asam. Mapi nampak apa nama ke hospitality syakri be gitu terus. Tengah kau menang bang yang nak balong ki syakri halaka jong geri. Halaka jong geri yang kesat. Ni kau bang long ki kan ra. Halaka de yang isi por bang bam jamlu. Nginya bam lang. Bak nda habar labiang ka nginya bam do nginya bam lang. Nginya emsu. Nginya emsai. Dan bang idon ni ke kemi ke balengkar bari kesokar. Mas buah ban khot ya baro mo ki kun samla. Bang nginya teli bang nginya wan kawai nginya berkat bat kani ke kabuksia larang ngila man pen orlong. Ya babun kisam lagi baklam kam kilaban kamai kali. Ya babun kisam lagi baklam kam kilaban trekum kikai. Ya babun kisam lagi baklam kam kinyo man sim man sengi homestay. Ada ke bagan ke sokar kale kalong be banyu ran yang itrash. Nalo bagadon ka homestay ngadon ru ke kali turis bakamai. Mo napet iya katuka jingade padang ke kali kamai pat ki homestay. Gilang nibang nakaju ka source of income. Lada udika kali turis banwan kit bril ki homestay kimyo naman sa. Dan ray kinay ki baya kun nakabantaban ka AKMTTA mo ka AKMTTA kaya kun ban kang ya turis asa makin manra Kali turis terus. sadu kijaka ki destination nane sadu kijaka sa ray banbu renti hakawe kijaka kanang ba ki kali turis mi kalaya kinyo jalan tu ray kini ki try homestay si baleng jalan hamo kedap lesi kilasa pen thame brainwash namar ki ong ba ki kang ya ki turis asam ki klam kang ki turis asam ki kang ya turis operator bakin wan sadu kendong kensra Kospa. nadu ka per asnam lesnam shwa lai ikini ki boss ki fort mo ki mini boss ki tomo ki wan kit ki turis dak phomut haki kali kilik pois do stu smoron khang kilik pois do clear this art ndre ki kali turis jungi pada ki lai no ki hap kamai dak ki line na sora seselong sasora kataru license tayo kin siramne kin snakaline kin banladene berkapin train kamai license tayo kamde ka kamai do he kumta kane ke jing ngan jam kini ki driver terus kal isen bha gila sno khia bhai kum sen jangiru ba menpai akane jing long ka kamai ka ji ba po kan sakaweru kane ka tourism kadai ka business ka ba yadai ha ka political connections ada ka politics ba ka tourism ki long hakaju idon kami ki government bakin dialogue kenang ba ni ki try dong ka state ni kamai kano kamai ru nimdai ban sak kani mendai tang man ki tourist ne mendai tang man le homestay ri eru ki dai ban try be de ki try sinong kan komentar ka government kalau penselur banwan ra ta hotel bahai to kini ki try homestay kisna ki ye baik tanah pinat kelang ka destination ki homestay ki khoj wi tanah ki palong palisha sisa ada ni kasto nrei banisna ki to ki simram ki try sitom
kita kamai kaji kat bagiyo bansna kita biya la internet siap ni sal isong kila long hi-fi hi homestay hagi destination handrai ban panmi pedai kajing snai kato ki hak kamai am tere ki kamai kinyo ban panbhas isu ki homestay jong ki menta ada ka sarkar hi ka ba yarap kini ki homestay ko hinwanra no ki 5-star hotel kan kene hi makai ka kamai ka ji jami tin ki try homestay namenta kari khasi jami try ka operation of tourism service kadem long ka cottage industry kamde impat dan kam kita ki 5-star 7-star maka economic condition jami ro kampat long hadu kata let's say pedang kita ki turis madabar ngila don ketukan ni kita ki hotel kita kambiang merebatkan penuan rakyat kata 5-star 7-star kan empat semua telah kinyam nyos pak jentian don ki local operator kimbang dae ada ki penbiang ya ka transport hakane transport ni dan kam subun ki jing penbahan nama kata hidden kam ya tourism bakal long ka organized sector ka government ka dem simkia penlong organized sector ha ka ba ya ka rate bakin charge bangkit ya ki tourist ru ka dem long organized ka rate bakin charge ki homestay ki hotel ru ka dem long organized khnang ba inyo ekajo ka jingyo nong habaro ki homestay ha mikhalya mo kaltang barisora haba ibun ki tulis ki wana kalang kapatay mo kan ten nakalyang jongahi nasngaw ba yimday ban persya ya kajing yakhi jongki tourist taxi association namar ki yakun ya ka right jongki try jila bangin yo eta ga right bangin kamay hari lajam kung ginumpet ban ba nginlek kat kumkas komle hasikip numla hi kat taru ndrei nara kila poi hadu ka jaka ka bagi la bu ban transit jadi passenger nanto ken ngin kamay inum abja da ka ba ban omno la ban BPL ten kata kamay dungi kala long ka ba lo pala nam taga tourist operator ren kitkan asam kela dukhi dukhat kumno ban pun flop ya nek je ki jong pineki AMTTA mo namar belai kismutu ba kimdan jakalai te sewa kini kinong yakhi unta tourist operator am kide benyang scam banyak keren berkas sarkar kenam kan negotiate bagi la balai ya kata bagi la amnut kila yarmak hakijing yakhi jongki ni kersan ya kan dia kecing yakhi nama kadai ka cost jongka is matter of life and that livelihood mo takada idon kam ya government ru bangan interfere kini kicing yakhi ane bat banyak keren baka government Assam baka nom press yang turis Assam bikin wan le bahek sini la sedang le bahek la nyom ngila sanyom na barok saudong ki jaka bagi le ngila sanyom jaka kiwan ki turis kiwan hier renjan itu dapat kali AS ndel ML idon kami ki ML ken baginya kalen ki destination mo hi ibun ba ki kon samaju ini ki bak sokar ka ay itu skim ban penyak kali turismo kasih lebih lama kasih lebih ndrai adu mentaman ni bapun ba kitu ki kena samaju ni kimi oleh kamai nama dia ka kamai kit turis la clear tu ki nongkin na puasa tikini kena mata kina bersih karam hi tin nanu kin sih karam kila bun ba di beli kerat mata kila hak kidan ki pasal kini ru ikli ju kiru hi tenri ya kan ikiru kan keju soka ka ba ong ban ka ban ong ban to sim ni karam ka ban kejirap dalam tabang penyak di kam tourism ndai hadu pat makahi indirectly kalau makam hikmat ban yarak ban kentir ni kon samla jungi ti sei wei ibang kwa man pa ban sai ni mo ti komba kalong hi menta uni ubanai menta kadang deka off season lani kata kapur ka ba ki turis kitang dunawa asora ni sigi benta juga kasi jadi jungi mo ti kato ko jing ki joki da turis satu kapur nga haji so jwa kam sim na kata namar ba kayo turis kadang drop ba menta ki banai
kandang pilop lani kandang kiu hang ki benak soal hadu ki benak tobar ter ti ngaso ba nong ban kano iba ka jing hit juki de bartoris kala kata eta kamai kati ngaso ka dan ke jing makla ma bas koiru adi nong tu haki por gi hi ini ki de bartoris ngala pun sit ki lam jok tu ka susisian ngala kli ki nong pi la ka dine mak pia am makadan ki jing so po soram da baki ang ba ki target e sora da baki ap paham e kali ban ni sora dekat ndang lai kran itu ki lam jok tu ka sian ki tu ki ang ba mi ngibu yaki volunteer ke jongi yaki driver ke jongi banding up akan bela ke bentar ke jok ke cakap balik sikit tu sekolah ada sepo ban ki ban kham ye balik sepo dau ki molonong balik ban kham ye balik sepo west kasir ban kham ko dat kam sum mut bong ba ka dai tik ya ka seorang nama ten tentang jelas sutu bakla bi sutu bakla tu kawan ketika kalau kawan ni no ketika jing so persya ni ka jing so benyap ong no Tendai dang layo terjadi persyaratan kipak nas tu nak bahkan kami kalau selesai kata kecing kami dia bang. Di itahi tengah skoba kabak kepala batai I bantan. Hi ke berkuat minta ke sama suka milia jadi. Nama nitip bahkan ni kasion joki ni nonya kali kasih jadi. Kila dek ban ya keren ni kam lah bukan sih suka. Kila apa tadi dorkas ni kila lagi ya keren. Tendai kam simpoi la sudi li sidi besam Islam tidak tip Islam kumtu akta inu akta kelaya ni kipai ba ting keno inu kumta keno sokan dan keno ini ino iki hi tengah so wala nu akaje keren ga bahasa ka sing so lamun nu sokar kan sim no inu ni lang tadi lani bani pendai bak skala sam lani bakin ka sian kini kendo bakin asian asam akan nu lenti ban pendai kanang ba kani kam kan baik sundan Bat kawai ru ngaso bahkan ni ka jeki jumi dan turismo ka lara kala man pui sisa ka thong yoki ni kan de ki ong no ka jing sedang ka khara nama kan plila jeki kon sama juni ban jeki kali turis ban kamai turis kan plila ikon kon sama juni ban bu ikini ki agency nam taki turismo nama kombolo mantahi ya ka agency baru nam taki turis bukan semegalia la ka seorang ni shadow ki semua nom ni siswa ru ki Kini tulis ki pokok banding sini jaka kilit bagi agensi ki bina asam. Tigini agensi na asam ki kamai deki popo hajar ki lak tengkar sisni. Hi nama masuk anu samo lada unu tulis uang wat ubok ya ka homestay ke juga. Mo lembaga agensi. Di unu agensi nama pi unu tulis kapsul ya ka bai sak apa homestay juga. Uni agensi pak boleh anu buat nakatuka bil jom ka homestay juga tu buat dan dibuat sang spa dan dibuat siaja kum tak kendi kecing kamai jom agensi na asam kalau ka basya kaiba tekum kalau mentaru larakan ni ka jiki juga dapat tulis kalau ka job kamu kan bilang ya ki beli juni baginya beli ki agensi mo tekanang ba kami yo jam plus mentaru kan gede ya ka ya kamai ka jing juni hapo suara tamu keren nang ni kumgi nong soara dan tila ya ki ini makum belum menta ke tourism ni ke de maka ong ka kalap kamai kaji juni apa soara de bakang kan menglu syarat sivil meter mapi ke sokar kesim kabu apa ke I bakal ke division ne ke apa ya perang kesim kabu bagi homestay ki percaya ya jeki jong nongnya taksi hi de kesim kabu nong ni ka penslen kam ai no solution Nên là cái ý bằng in thì phải bảo khói là cái đây thì phải bảo cho kim trong cái thao là cái đây bằng in là xóa ra là điều gì nó rắn cạn làm đấy cái bọn ngà thay cái này cái thông cái đồng slim cái bồi chơi dình dòng cái ta đi rồi còn sạch cái đây cái ta cái chương trình sáng mà số đây vẫn ông và vẫn áp pin là cái này cái bồi là raya baklan mano ni ni ma para mangi ni ma mangi para mangi bang ni wan sa cái jing itli bang ni de bas foto sai bagi jing e bang ni ma baro cái đây cái jing le klep trong cái sarkar cái là đi cái por bang ni itli baro begitu kiba emra kam tourism dan nakanu nakinu kilat lo pangino ban bat ya kejong terakhir jong kali ngide ban imi ngide ban yetli ban ngide ban nom ai la de ko sakar bakan sim ya kejing klik nomor de maka ke bapak sini de maka ke ban ba Arbede betul jingong ban file dengan PIL supaya ikut. Katu hisang so kapak dede ka step kaba deban leken. Ngata kadang dan ganti nak teman baik ini kam. Nanti kadu ban lek ka PIL supaya ikut. Dekamot rasa sibuk lara ka kut. Ka hukum
balik dah kono ko tangi ya gini driver jadi ki kasih jadi hatu kamlong kumba kini beli IPL kamlong kumba kila long kumba kinyot di rentang jo praksi jadi na masuk kan ni kalau kampat cundai ya ka senjam ka ba don kam ka do ka ta kan pra mengi dang don kam bani ka penbai bani ka bani so thu ki kumba ong tu we lu ki don tu hatu sni we ba ong ba wajimot nam taban wara da ka ri pi let's say kalau kami tengah try let's say kada jing so jung usinat namangi po sara ka pasen don no ji kran sepangkar lui nama kambolong mentahi itip hi ba itip ni don kami kada lui akan nunu berkom tendre ka ai bat kada lui ka man da lenti ka kadi banwan ke kadi banwan da lenti banwan om da ka basu ya da emotion men da ka jing so shit man sim ka kata kesenjaman dawa ya kada lui dia hadin bakara ketika yang di kami mau banyak hari ini tinggal kawan seorang mentah dan kumbas yasin kayak kebaca kalau mbak hangki selama ini mentawa kini kali lokal dunia kini GML kila sama yo kamai tulisnya kini ES kila selama jam kamu tang itu iki batang katuru kamu kila selama ini empat mereka iji mentor jauh tu iki disebut lebih bagi komen mereka ka siap nunu ila senjang ki bade hak je kan selesai le se kan no ha shu je monton ka mantaki no nya kri jbi hak beri pak pakadan ke ji ro je pat ba bere goti hak di sli ba de mo dan ke ji kuri ran di po jeroba pi hang to ko mangatip mangahi kitu ki driver ki ba khang ni kali me kala bandung asam bandung si goti ba shui kimde ki bere jong ki asosiasi taksi na posa de goti kimde itu kini gibriu jong ki agency di driver jong agency bami samat maksud ho bala dulu kamai me khalia ki hapan di lo itu kali jong lu mar ditang kami khalia hi ka ai ja ai jing kamai ki ado bu sim star asamu iman ta bisa sama lu kerja tu sih wong begitu ki bami man khang kali bo jarba wong udah penpa wong itu gibriu wong kami tu wong kapan pau saya kedari buat ki association ko asam lu kimiran mentah hatu ji kejing khang ko jaraban kidi gile sila bani di khar muslim ki be jabrio ki persan bat ka jingle gi am ko ra ini fiction bani ka jing ya shoot apa ki akri ki jala hakaba kalau gi ke bang sa ni dot kam hi bantan kanuno ka transit point hakaba ki kali na sa ni gi jala ki wan jami gele lo ki paket ki toris ki paket ki pentak gi pasunjang ni kan dari wakil iki tulis iki dewan dan transit point. Haba kin drop iki tulis santu bantu pan safety daki driver ni ko jala jadi. Paket ceki terus pakoker ya. Tempe ko pakalong hi su pe se kumbalong mata ka di ka ISBT mo pergi pemuyong. Along super kaya ka bisa daki ho keluar tu. Arum ta tamu ka bos kami aman rum tu. Dikani ni ba komen ka duna ba ka kom kan ka kom perhat itu ka kai. Nakabenta kung luban, banbay ya kan transport system apa kung nila jadi. Kaduna apa pala? Dehan ta ba sami ikrong karam rokai. Dehan ta ta kung ini rokai ngiyong kay pa. Kani rokai jimba kadi government. Kadi na government ni. Di kalau kau jual pak dalam dan kejing feel yung government ban stop dan ban weng itu kejing korak man sekejingnya. Bat apa mengi kejingnya, short kejingnya, kejing kena ini we. Kalau ngi itu mau start kay katai. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya